Manipur tholi by irang shikamari lena Numit nini ki khongchat ngasi Imphal da thunglakhiba Rahul Gandhi'S Convoy manung channa Churachandpur chatpada Bishnupur Police na thingbadagi irang thokkhre. Congress ki lusingba Rahul Gandhi ngasi BT Kendrojit International Airport ta ayuk ki pung 13 tara mangarob taba adwaida special charter flight amada Imphal da thunglakibani. Mahangna Imphal da hek thungbuga CLP leader Okram Ibobi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki President K Megasandra amadi Congress ki makok thongba official sing na taramna okay. Imphal ki khongchat aduga mari lena na paumi sing na hangba wahang gi paukum amata Rahul Gandhi na pirong kide tungda mahak Churachandpur gi damag Imphal thadoke mahak ki Churachandpur khongchat aduda hanagi Deputy Chief Minister gai khangam amadi Congress ki lusingba Victor Kaising su yauke Rahul Gandhi ki Churachandpur khongchat adu security ki fivam namaram oiraga Bishnupur district headquarters ta police na tingke police ki atingba adu lauthok pinna na ba CLP leader Okram Ibobi MPCC ki President K Megasandra amadi Congress ki makok thongba official sing na Bishnupur police ka taknakhe Rahul Gandhi ki Churachandpur set kadoriba si helicopter da oina set piu makha lambi da set pada khudong thiningai oi haina police na thamke adugo Congress ki lusingba singna police na thamlak ibo wafam adu yakide tanja adu da mafam adu ki miyam na su kari gi damag Rahul Gandhi na set pada athingba thamlibano haina irang horke maduda khongjang singga police ka muknaba thokpadagi police na tear gas shell kya kaptuna irang adu laksinaba honake khongjang singna su police tamna nung thomba amadi nauri kapshin bagi thong kya sathake fiva madudagi Rahul Gandhi Bishnupur dagi Imphal da hallaba mutungda helicopter da Churachandpur satke आदगी नोयर बायरो चपदु यारे खोले न विथ स्कोर गवर्नमेंट अरेंज करे गाड़ी द बुलेट प्रूफ पिरे चपी रो हदना अरे सिदना ने याद दे दियो साइन हाइबे आदो प्राइस let me talk to my seniors in front of you sir अखोई की मकसद राहुल जी से अखोई की पार्टी के लीडर ने लाए लागा मा से सिदगी बायरो चपदु जिनो ना गाड़ी अरेंज तोनी सरकार ना होम डिपार्टमेंट ना सिक्योरिटी होम डिपार्टमेंट ना पीरिनी अदुगा यारे चलो चलो लगा अरे सर सर अदुगी मरैना तबि द हुजिक माइनर रिस्क लौगे हाइबे सर होगी टीमना ऑनरेबल के नोजु पुरगा से एकदम सीधा सर होगी मोने ये सर गदी आई एम नॉट आई हंदोक सके अखोई पुनमक से अखोई की लाइफ सु परमानेंट नते गवर्नमेंट सु परमानेंट नते खंगने बको अदो नोइना तौसारि से ngसाइना आदा एयरपोर्ट तको सॉरी हाइना थिंगमगदी अखोई सुंसोय सोइना हेलीकॉप्टर मोइना ऑप्शन अनि पीबनेबा हेलीकॉप्टर चटकेरा बायरो चटकेरा न मोइ हाइबनेबा अदो मोइना आदा गेट तगी नो बायरोती यारोयने नोइ सी थिंगिबा स्माइना आदा थिंगबिरमगदी अखोई बायरो चटके I don't know about my I know I am serving I know who is responsible in the district level or the state level I know I am serving I know for the last 15 years without any break I know duty of district magistrate and SPs please do not do politics here I know we are we are not in a permanent even our life also with due respect sir come from Imphal here up to here nothing is there nothing is there I can guarantee you up to the end of your district point nothing will be there people are supported and everybody came out support you see no with due respect nothing no so far nothing has happened please ask everybody please ask the local people nothing is there then why firing yesterday day before sir even at irang bam sir I know we are is firing far from no hada sitau haibe adra ba koi tau sitau dinga da nothing more amada mo phang disi ma disi phang no aina ulau da samai no thinge si si da sar ai koi disi ka haigal e adu da haire adu ka hujing na mukari ke shelter ke aya lo ro home minister sir buffer zone di lanba by road sunga ya sir the side de kari ya di haire kulum go by helicopter koi de helicopter de sai ya di haire ko kari non di please go by helicopter sidai de he thing ka na telephone toroi ba mi du so khang ne ba please go by sidai da politics ne na to bi aro ya ba sunga ya de lai ba so awana hangla puni awana hangla puni asi na de masida de adune ya de sa mai da